Aga jinglekai Parlok hapring ke Barcelona Persia ika Arsenal. Aba faisha kena ke jinglekai ke Barcelona kala Joshua bat penki jar nengkong tang ha ke minit ke bahnyau Lengbau Lewandowski. Henry ha ke minit ke bakhatlai ke Arsenal kala yo ban tap ika gol penyekai Lengbau Saka. Bad ha ke minit ke balai peusau ke Barcelona saisin kala yo biang ban tap ika gol pentam Lengbau Rapinha. Henry Schwaben kot ke kela step kata ha ke minit ke basau peusau Howard ulayo ban tap ia ke gol penyekai. Bad hadu bokot ke kela step baru art lagi kenhun kine mar argol. Bad ha ke kela minit kata ha ke minit ke basan peusan bad nyau peupra utrosat ulayo ban tap ia ke gol ke balai bad ke basau naga benta ke Arsenal. Henry ha ke minit ke bapra peupra ke Barcelona kala yo ban tap ia ke gol ke balai Lengbau Torres tang hadin 10 minit ke Arsenal kala yo ban tap ia gol ke basan ke jongka haga ne ke jingle kai kata ha ke minit ke bapra pukandai bad hadu bokot ke jingle kai ke Arsenal kala job dasan lalai haga wipat ke jingle kai Parlok hapreng ke Al Nassr Persia ke Inter Milan haba phai shakare ke jingle kai ke Al Nassr kala Joshua bat penki jar nengkong haga minit ke ba Arthulai Lengbau Abdul Rahman Gharib Bad ia ke bol lai rapen bu dau Talisca. Henry Hashwa ban kut ke kela step kata ha ke minit ke basau peusau ke Inter Milan kala yo ban tap ia ke gol penyekai Lengbau Fratesi. Bad dei leng bagi ni ki shigol baro artli ki kenhun ki klem la shu bad penki ijan. Hadu bukut ke jingle kai baro artli ki kenhun ki ne mar shigol. Bad leng bagi ni ki jingya khai ke Al Nassr ka klem yo mat ya ke nam job na ki sautli ki jingle kai ki jongka. Haga jingle kai Arab Club Champion Cup kabahap haga Group A hapadeng ke kenhun bathemai jong Karim Benzema ke Al Ittihad Persia ya ke ES Tunis kabadai ke klub na Tunisia. Bat kani ke deru ke jingle kai banengkong jong Karim Benzema na kani ke klub bathemai ke jong u. Haba faisha kani ke jingle kai ke ES Tunis kala yo shwa bat penki jar nengkong tang ha ke minit ke ba arfen reu Lengbau sama. Henry ha ke minit ke balai peusan ke Al Ittihad kala yo ban tap ia ke gol penyekai Lengbau ade Razak Hamdallah bad ia ke bol ai rapen bu dau Karim Benzema. Bad hadu bukut ke kela step baro artli kenhun kine marshigol. Bad ha ke kela minit kata ke minit ke basan peusan ke Al Ittihad kala yo biang ban tap ia ke gol pentam Lengbau player baremdor jongka Karim Benzema. Bad ke deru ke gol ke banengkong ke jong u nagane ke klub Al Ittihad. Badai leng makan ke shigol jong Benzema la penlong ya ka Al Ittihad makan khor ya ka nam job ha ka jigle kai penengkong ke jong ka ha ka Arab Club Champion Cup.